All right, ti mediama for na ye fi by na no pay na. Yen kopie mu kuma se metema asante kotoko na yeguso bomu a hwese betumi ne panifo kotoko ne bi atwen kuma fa nra de ba beto dwane ho a krata soroko ne fi man hia beto mu ese otumfo se tu ankasa apro ne minimu akasa akire mu se committee sonko entnan semono so wonim say $240,000 bia ese kotoko tuama FIFA na famu ane bi ekopi mu ewoye Esperance for ne ho no I hear something which is there otumfo se na sumye ne chew kakra etikwan bia so committee ne entna so hwehwemu de enti ese asem no esie na no ana endanchen no Dr. Kwame Chizo so yaba ne report 3 years ye wadi no ho report so aba so on famrai no mechire mu se adwuma no me ye ni sei na se committee ne so tena no so na mo hwem na ne nkrata mu bibia da din dia na se on so after committee ne sitting no ene be hu se na no so nsam ebesi akọ eno so anso ha manhia esan ekan se de panifo na nam radio so ye no na we tubo we na we bo we mfi na we bo jabo chesa dane boxing radio so no manhia eso mpeso tibiem nana eso mpeso tibiem mu di team ni sansa mo ye sa wo radio so a na se apem so etim na mo ye no rough sa na ade anti we ene let tenten na buy no tofoba mabo a kese mabo no tofan na no pai ede ama wo egu so ebo homa no se betumi ne Kennedy Boachi ansa ahwenko won e Piero ede mama tema Kumasi Asante Kotoko nyanto mo but egu so hwe se na honsam ABC akọ enso horomo nya no kwanra panifo ne NCC no ehye NCC eye wo mo a omudi supporters na ni mu no eye meeting ko ehwe mu sesen ene betuma hwa ma Kotoko boboko no atimi akoye de aba ne se fans ne so mo ajatum kwambia so mo so diska kakra be hyemu sa judgment debt ya ba 240,000 na mo peso mo twa bi de mo so peso mo boa ne bia player kese ba ko bia on peso mo tono no mo di sika hyem no mo nyina atimi top player kese ba ko ene ma matema Kumasi Asante Kotoko no any other issues e boba mu abram panifo Kotoko ehia aye NCC no ye hwe se betumi ye de wonsam enso abai na no play live ewo Adom TV so shane so mame say 1xbet.com for me cream wa and some no idea ba 1xbet nti 1 sa no atro x no atro bet bet na .com account pacho Manchester League was chapo be sika e de agu ubotomo eno edan chan a GFAS mixture bra ompewe ope just GFAS ne de e ma ne me nyina aduru no ennamu eyarewa bia eyi de fi wo se ta anya sam keto akra afi tie ni yi mame they say no immune system na say boost to you boost immune system na power specialist eba clinic for dose no kwa omode abadwama so na say obia enmo Herbal immune system booster akwa so obe Herbatine e dey kan say Herbatine na yiyama Herbatine na yiyama e boost immune system no corona pa on venture on to me power specialist eba clinic for na e dey abadwama so a anya sam keto akra e keep family nyina strong and healthy na corona be to me ama ye raw for crap at your power specialist for to do na efaton 0244 544422 na 0200 383831 0555 797878 power specialist for one more numbers no hwehwe mo nkran adome born again omene Ghana Commercial Bank ne di eben ho na afesu kopi mo Kumasi afeyase na takrade so omene Singa Washing Bay no di enhwere mo ewo Anaji Estate chan so sa efa emame nyuma koi ade esi akonkon je ho bambamba ene yoyoyra na enya sabketo akra Sergio Manucho me producer chan so mame se wan fa nankasa nka kejua ne ho a na haram kejua nankasa ne Eric Asiedu Bwadi